Gangster, no call me rapper gangster, banyita rapper gangster man. Nije gitari cha pose. Njohera abanyu for boss. Maze gutera kadosi. Natisa nawe ndi hose. Ndi gangster rapper ngo ndapa suko bafata shit da no yitwa data yarambyara ndira na fast. Ngunyuma y'imyaka bro yarataya amaraso ya gangster shot. Iyi movie ni pari ni gangster shot. Izo nkora ni byinshi babona sha. Ni benshi batazi imano yanje bro ni cyane kora ma. Ndakora na deal ni butazi kumudi nje ndi beat. Nisi wala ndi check vala not in the building fala. Young ni B-Face. Yaramurenze B-Face. Tanga amanota Blessing Talk TV. Umje kumwe gimani barinze sa. Narenze manje. Yes my people nkosenze kwemenyerewe yeni ya TV yacu TV menyerewe TV imano ijugi imano Blessing Talk TV. Imbere ya Jose nkosenze kwemenyerewe tunga tubutsa gukanda subscribe share na comment amuna musi twatembere impano nuko bisabe kwemenyerewe nitunga tuvuga amazina ikayivuga amazina okay makwita gute it's your boy Omi J. Isha boy Omi J mamaze kumumva neza yuko ari Isha boy Omi J none musanzwe mu mpano ufite impano nyabaki J man ufite ndaririmba umve afite impano yo kuririmba uririmba drill cyangwa uririmba rap cyangwa uririmba iki ndirimba rap gusa style zose ndakuzana ndaririmba rap ariko kuri style zose ngoma tuzana bakunzi ba Blessing Talk TV kama tuza ukana subscribe share na comment okay mumu ngosa kumenyerewe ino Blessing Talk TV nijigi imano Omi nta kuntu ducaniye neza kugira ngo abariko badukurikirana bumviriza imana yiwawe abari mu mahanga cyangwa se ahandi n'ahandi tuza kukubitsa yuko mubana nyamudukurikirana kuri YouTube cyangwa se kuri Facebook Instagram hose ni Blessing Talk TV twaje Omi ese gucana no gucanira amani gusa reka tekereza ndagucana kwanza fresh Blessing none kumazina y'inyakuri ni gute kumazina yanjye nyakuri banyita Omar kurunyinge Omar Omar humbe ni bitugerageje kubiraba neza ni Omi ugarutse na kwa Omar ni Omar Shakur yoba yanagarutse n'amaraso Omar Shakur okay none nta kuntu waba warigeze cyangwa kuja muri studio kuririmba bikanka cyangwa kuba kwinjira studio turabyinjira gusa turafata studio ziboneka amani muracakora urumve ni muraro icyo bita support nuko zibe kumenyerewe wari bwakora ikiganiro ibiganiro sometime man turabikora gusa sina byinshi sana okay ntabakora ikiganiro ariko rero ino Blessing Talk TV twaje ko tumuhitamo kugira ngo tumubere ijugi impano abantu bose mu mumenye ko afite impano izigiye zitandukanye tumuseye ko neza afise impano y'umuziki aririmba rap drill n'ibindi bintu bigiye bitandukanye Omar nka karorero nicyo ikintu uri kuriyumva mu manya nino segonda ikintu nyumvamo fresh kubera namwe nabakire fresh kubera naho mwansanze murabona ko ari fresh sanze ndi mu byanje nekanye nuje fresh Omi tutagaturandira abakozi bacu nuko se kumenyerewe baba no kuri kwimana uduhonje mu buryo bwa rap cyangwa drill reka ndagutemo gusa ndagutemo akarapo mange Omi yagomba dutemo akarap tagiye ni business tugoma tumvirize akarap kiwe bakunzi bacu wa Blessing Talk TV tunacyutsa gukanda subscribe share na comment Omi let's go gangster no call me rapper gangster banyita rapper gangster man. Nije gitari cha pose njohera abanyu for boss maze gutera kadosi natisa nawe ndi hose ndi gangster rapper ngo ndapa suko bafata shit da no yitwa data yarambyara ndira na fast ngunyuma y'imyaka bro yarataya amaraso ya gangster shot. Iyi movie ni pari ni gangster shot. Izo nkora ni byinshi babona sha. Ni benshi batazi imano yanje bro ni cyane kora ma ndakora na deal ni butazi kumudi nje ndi beat nisi wala ndi check vala not in the building fala young ni B-Face yaramurenze B-Face tanga amanota Blessing Talk TV umje kumwe gimani barinze sa narenze manje ndahari gusabukewe ubundi ho benshi baravuga ati ngo B-Face bazi kurapa cyangwa bayana kabarazi kuririmba yakunda hari impano zisaba zinyegeje azinyegeje umje Blessing Talk TV
aharaduhonje bize ko duhonje ndi baza no kubongera no bongera cyangwa baka love nako tekereza bagomba rya duhereze y'urukundo Blessing Talk TV tunga tubasaba kukana subscribe share na comment umjeyi nukuri kw'Imana kwese nko kumenyereye urabizi neza yuko twaje gutemberera kandi utubawarije kuba tutamuteguje naribi mani byo sometimes naribi kubitiye ko nakantu k'urukundo kugira ngo natwe tugende turyohewe ango baby urabizi miss ni busy shanda higa umufungo wa drill ngao nabuza mamani ma baby ngao urabizi love ni urabizi love ni pussy bela ngao tuzana baby urabizi imani shit na shit ngao ndakubwire umudio lesi urabizi umudio ni drill ngao ndakora amasiri baby ndakubwire shuda baby ngao ngutuze umbwire madi ngao ngumbwire ngukuri ma baby mbenye uko ukunda ma baby ngao muko ngubwire shit nagatangaza sha ngo ariko iwanje nibizongera kuko sindi nka twatu niga that twivye n'udutugu ngukana nasanze nawe ngo baby ngukunda n'imituku nguva mukoti nacumshurira amaso dati sindi muzungu rutukuze nibona ko wakuze ibisusu byana vyemvye kana amabere yawe yaje JJ tunavuze yuko inyuma turi kubona kuri cameraman Filter TNT aya na Filter TNT cameraman ashobora kuduhereza ashobora gutanga amazi yimone kuri mbaye kuye ya imana irahari mazi kubwa na byisa kandi ngo n'ibisusu byarameze n'amabere yaje umviriza rero sinabesha rap yandi iyo rap none kugira ngo ahantu yaba wariyigiye kuko ndumva umengo harimo akantu ka wumve ariko tuwumva yuko wumve na stress of yo ayikoresha iyo wumve cyangwa uko musenze bimenyere none bifitanye isano na stress of wapi na sana byo babinafitanye wapi ariko ndumva umengo ayabite saje na wumve nzanamo mani urumbamo wumve je kwe yabyumva muri wanje ngo ndende ko ndakubwira wumve je na wumvirimo je ni rescue ariko cyo tarigeze kumva yuko makuru ko marigeze gukorana stress of gukorana basirana brother man ndamudi sana no brother ko ero mukota bakozi ba Blessing Talk TV burumva yuko ngo stress of yo bari mu brother ndibaza yuko mariganye cyane maraba abishikira mu gusoma mu bintu bijyanye n'indirimbo umbe indirimbo nturabyegeranya sana umbe tubona no mu brother ko nyene peace niko okay nkuko se komenyereye tubone kwiganiro cyacu kiko kiragera ku musozo twongera dusaba icyo woshimwa ino TV yacu Blessing Talk TV Blessing Talk TV yego muriberaho neza mwami neza mwari murongo imigisha nje tifurije imigisha n'imiyeza giye kuri Blessing Talk TV tenga tubasagukana subscribe share na comment none nta rubuga ufise kugira ngo abakozi ba Blessing Talk TV bagende bagukurikirana urubuga rwanjye ruriyo nyene account niyo nyene izina n'ijye nirihinduka ni OMG cyangwa OMG nkuko se ko benyere bakozi ba Blessing Talk TV bamugende mu rabe ko mukora subscribe share na comment kuri OMG kuri YouTube urabisa Instagram byose rafise hose certified urumva yuko ino mano vraiment yibese support mutonga tubutsa gukanda subscribe share na comment mwongera muyihereza support mwaraheza gihe cyane ciao